naryo bazorikora ni nta mitima bafise kandi jewe uwo no hanura akunda Burundi yohagarara Bujumbura karasa kuri M23 uwo yoba akunda Burundi yaba bukunda rero nararike umusoda wese w'umurundi avuga ko akunda Burundi agarike BM20 yajya canke Mortier Saveni arase hakujya kandi uwo penda mubonye no muha yamuntu umuntu w'umugabo kuko azotuma ibintu bikara mugabo bihite binyaruka ukirakire upfapfe gusumba uko ku mupaka boturana na AFC M23 bakaguma bahikiranye kujya bijya nivyo vyo kwica byinshi gusumba Wazarendo barasa nk'abantu bataciye ku isi kose shene y'amagana abiri ya ntuze ya machine gun ashobora kuyarasa ituru zitatu ico twita mu gifaransa rafare yambere gatwara senkani rafare ya kabiri gatwara senkani irasa ryaho riranjegetse bijya n'ibintu byerekana yuko urasa tantego urasa nta commandement urarasa nyene pour kurasa ni nko wumviriza umuziki wa reggae mu radio kandi iyo systeme AFC M23 irayikunda sinzi ko maze kubibona Goma mwavuze amakuru amezi 6 Goma yugarijwe inyuma y'amezi 6 niho Goma yafashwe yego uvira bo yigira nkuko ko binashoboka mbega ko bishobora no gushoboka Bujumbura akaba ari yitangura gufatwa imbere ya Uvira navyo birashoboka bivana naho objectif ya AFC M23 itumbereye naho babona umwansi mwinshi yo bamena sari izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzuzi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzuzi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Mama 23 ikaba yakomeje kwambura abarundi uduce twinshi bari barimo reka ndebe iyo territoire ntazakuza kwibeshya ariko Rabi bamwe bati nibaza ko ari territoire ya Fizi sorry agace kitwa muri Mwenga zaki kibumba yego no buce bushika 9 yego bamwe bati ibi ngibi ntago tuzi uko nabarundi batari kubona yuko bari mu kaga cyangwa se bari mu kangaratete kubona ikomeje kugenda nanone ibasukuma cyangwa se ibegeza yo biruka bafata utundi duce umunsi ku wundi ati si bibyo ntaga abarundi barimarika yuko bishobora kuba bishobora gukurura abarundi ibibazo ndavuga ubwo leta y'u Burundi ariko abaturage baka victim ati kuki iki cyo batari kukibona nibikomeje kugenda uduce barimo bagenda basunika ariko none nimba bariyo ikagume basunika baje ko abataye urugamba bagataha bafunzwe ugoma nabo bataye bafungwe narigeze kukubwira igihe kimwe ngo abarimo bo mu Burundi bari basigaye bavuga ngo leta iduhenda umushakahara natwe tukayihenda amasaha yo kwigisha ubu rero igisirikare cy'u Burundi niko gikora leta ibahenda ko yabatumye iyo batazi ico bari kugwanira ikanabimba amafaranga nabo bakayihenda ko bari kugwana ubu niyo systeme batowe bazishira ku rutugu bakiyirukira nta kindi rero kuzishira ku rutugu bakiyirukira bariruka ariko bakaguma hakujya muri Kongo kugira batajabuka ngo baje gufungwa niyo systeme batowe ni kacingisiri ako gacego vyumvikana ngo ubu abasirikare b'u Burundi ni kuruse bariruka bakahunga urugamba nka kujya FARDC bikora agace ni Rubumba Rubumba no duce twinshi nimba batewe bazishira ku rutugu bakiruka kuko leta yabahenze iyo yabatumye ibahenda amafaranga naho baca bayihenda ko bari kugwana nta kindi namye numva mu bari ko barurira ngira aka video warakabonye ahamagara umwe mwizina reka tureke ko yavuga si ngombwa ubundi amubwira ngo mbesha ryari sirino ngo mbesha ko mpamagara uzosubira kumbona he
kubera ko arurira ikamyo urumva ko yashatse kumubwira ati ko ngiyi Kongo uzosura guhamagara ukuye ko ari naho ntazogaruka ati komeza umpamagara uko wishakiye ariko ushobora kuba utazosubira kumpamagara we wagombye ukanandeka kuwigura uranandogoye ubusa burya hariho amajambo umuntu avuga ugahita wumva agahinda kiwe je narumvirije rirya jambo ndaripeza ku munzane narya barasirikare b'abarundi biwacu numvamwe ikintu yego haramubwiye ati komeza umpamagara uzosura kumbonahe urumva iryo jambo ni nkaho yuriye nta espoir yo kugaruka afise nta kazoza abona ndetse ngo aho bayise inoma 23 yinjira mu ishyamba rya Mutunda nibaza ko ari muri fore yitwa Tombwe muri biriya bice yego hanyuma se Rabini nawe kuri umurundi kuba uyu munsi umuntu wakaguproteje wakakurinze ni uri kugenda yihungira ariko guverineri wa Sud Kivu ari we Jean Paulusi hakaba komeje nawe gutanga ihumure ku baturage abahumuriza ati n'imvugo ya politike bagomba ni muhumure mwikimuka mwigenda ariko bikaba bivugwa nagomeho nawe kandi bivugwa ko abategetsi be sibyo barara mu Bujumbura bugacya bakagaruka muri Uvira uri kumva icyo kintu nico ndiko ndavuga kandi uri guhumuriza umuturage ariko wowe abaturage baragowe none si ikibazo uwo muturage yagira nijoro ho baraye barambuka ijoro ryose nzi ko babibonye bahunga imigwano ya Wazalendo n'igisirikare cya FARDC baraye barajabuka umutegetsi nibyo Rabi wavuze afite amafaranga sibyo kuko wa mugani wawe muri Kongo bakoresha mu madolari yes ariko umuturage niba yibera muri ako kazu nako kagakodeshanyo kujya Burundi mu gitondo akagaruka izo vaivie za buri munsi n'ubukene bw'igitoro kihari ntagari bubishobora ejo namye numva audio y'umuntu avuga ngo abantu muja kunywesha ubuvira mugombe ntimwonone nako mwari mufise nabo nyene kuri pompe cyatangwe gukena kubera iki inzira zirafunze tukwe n'umurundi yariko arabwira abarundi bagenzi biwe abataximene ati ntuhirahire ngo bagende ubuvira ngo ugiye kurondera igitoro ati naco nyene naho nyene cabuze kandi birumvikana yego none gashaho Purusi nyambari we Purusi nyene akaca avuga ngo ntibahungi we yahagumye ariko abandi bakiti Bujumbura ishobora kwisanga harindimuka kubera iki ati kubera aba bategetsi bakomeza kugenda hongera yego mu burenganzira bwabo atariko nibagere bagahirahira inuma 23 igeze muri umujyi kuba bagira iki bakora ikosa rimwe bakaba bayirasaho ati bishobora gukururira nacyo bazorikora ni nta mitima bafise kandi jewe uwo no hanura kunda Burundi yohagarara Bujumbura karasa kuri M23 uwo yoba kunda Burundi yaba bukunda akora birumva vraiment nawe yaba bukunda ute abaturage bagiye erega umuntu umuganga mu kuvura igihute aragisatura atakinya agafata ugwemba agacishamwe ukarira ukanyinyigwa mukaba karasa ku ntego hanyuma akakuvura ukagirane ugakira uhagaze Bujumbura ugacokoza AFCM Betruwa ni nkaho zo uri kuvuga atariko nimushike na hano mu kizu Burundi turarusha ubwo rero nararike umusoda wese w'umurundi avuga ko akunda Burundi agarike BMW hajya canke Mortier Saveni arase hakujya kandi uwo penda mubonye no muha yamuntu umuntu w'umugabo kuko azotuma ibintu bikara mugabo bihite binyaruka ukirakire upfapfe gusumba uko ku mupaka boturana na AFCM Ventura bakaguma bahikiranye kujya bijya nivyo byo kwica byinshi gusumba hanyuma bijya Reverien avuga ngo bajya bakaravye urakeye tuvyereka abagabo da atabarundi turya dukarabye mu twiko nukuri kw'Imana batajya bakaravye nta wabihakanye ariko kujya ukaravye nibisigura ngo nukwankana n'umubanyi uko niko kujya ukaravye nagira ahubwo kurya ukaravye no gusabana n'abantu mukumvikana mugashira hamwe icyo bintu nawo bihuri yego hanyuma se ukaba ubona rero ibi bintu bizarangira gute kuko mu kanya nahoze nsoma mbona yuko ngo bishobora kuba ngo amasaha 72 ubwo ni 3 jours mba nibeshye yego ngo buretse gatoya nkagereho ngo umujyi wa Uvira ushobora kubisibaniro ry'imirwano mu masaha 72 ataha hagati ya coalition bwo FARDC ndetse n'umutwe wa mama 23 natwirwane urabizi ko ari coalition
yose ariko ivy'ibihe n'iminsi si byanyu kumenya yego urazi igituma nkubwiye yego ivyo vy'amasaha 72 nico gituma nkubwiye ngo ivy'ibihe n'iminsi si vyacu kumenya ingenda gusomera akantu ubundi nawe yanditse mwihangane ntabwo igihe cyo kubohora Uvira kiragera amakuru mfite ko reka soma uko cyanditse ko yanditse mu kinyarwanda amakuru mfite 5 out of 5 nuko abasore biteguye nk'ibisanzwe ingabo z'abarundi zakusanijwe bazibumbira mu mabrigade agera kuri 26 ziterekwa ku mupaka nk'imifuka y'ibirayi bitazi aho bigana gusa bizi ko bizaribwa intera hamwe zo muri FDLR ziri kumwe n'izingabo za Ndayishimiye ndetse FRDC hamwe na Wazalendo amasasu menshi yumvikanye muri Uvira yaravuye mu ntambara hagati ya Wazalendo na FRDC icyo nshatse kuvuga naka kajambo yavuze ngo intambara yo gufata Uvira ishobora kuba itihuta kuko bivana na strategy ushobora kuniga umuji ico bita mu gifaransa étouffer la ville ou encercler hanyuma ukabarekera ngaho inzara inyota ubukene bw'igitoro ubukene bw'imiti bukirukana abantu bose cyagisagara bikarangira ukivuyemo kuburyo ugendo uhuhura intere kandi iyo systeme AFCM 23 irayikunda sinzi ko maze kubibona Goma mwavuze amakuru amezi 6 Goma yugarijwe inyuma y'amezi 6 niho Goma yafashwe yego Uvira boyigira nkuko ko binashoboka mbega ko bishobora no gushoboka Bujumbura akaba ari yitangura gufatwa imbere ya Uvira navyo birashoboka bivana naho objective ya AFCM 23 itumbereye naho babona umwansi mwinshi yo bamena sari ibyo ndabyemera Rabi ariko nanone ibimenyetso aho bigeze uyu munsi urabona yuko bisa naho biteguye isaha n'isaha si wa magana wawe ntituzi igihe kuko ntago turi ku rugamba ariko bisa naho babona yuko hari ikintu kiri gututumba kuko niba twahoze tubivuga ko ubwato bwatangiye kwimura abasirikare bagashyira ama brigade ku mipaka nahe urumva ko nabo bicaye bavuga bati nta wamenya reka natwe tugira iki twiprotege cyangwa se ico ni kimwe mu bimenyetso by'ibihe gusa wibuke ko Goma yafashwa aba officier bo muri FRDC baragiye kera aho kantu rakibuka yego ndabyibuka kandi uribuka yuko ntuzeye M23 AFC yatanze ultimatum ibaha amasaha 28 mengo sijo no mutrombe irababwira ati umuntu azoba atarava muri Goma ntibizoba bigikunda yego iyo ultimatum ntiturayumva muri Uvira kandi naho harasa neza shobora kubabwira ati ikiraro kijabuka kija i Burundi tubahaye amasaha 28 utaragicako ngo ajabuke inyuma y'amasaha 28 birabirangiye batera bombe zigwe ariko se Rabiri nanone turebe impande zombi aba bategetsi bo kwambuka kereka nivuga ko atari byo nawe wabitubwiye bajabuka bajya mu Burundi bagaruka byo nago byaba ari ikimenyetso cyuko hari ubwoba bwinshi ndetse ni ubwoba bwo hamaze igihe ubwoba bwo hamaze igihe gose ivyo nta gitangaza kirimo ubwoba bahamaze igihe ariko ntibisiguye ngo uko ubwoba buje ngo niko ntuzeye ikiraswa yego ntibisiguye ngo niko Uvira ikiraswa ubwoba ntibusiguye yuko erega ubwoba burahabanye na porogaramu ya AFCM 23 twigwaneho kuko bo ntibakorera ku bwoba abanyagihugu bafise mu Uvira bakorera kuri porogaramu zabo zuko hageze sero ni na strategy bapanze none kuba bavuga ko ngo abacanshuro batazagirwa imwe muri mu byo Uvira byo bisiguye iki icyo twakivuze nakubwiye ngo kugira ngo abacanshuro ntibagirirwe impuhwe ubwa mbere barazigiriye si nko kubabwira uti mwe mwiyarura ahubwo mube mwaba muvamo kuko nta wamenya bishobora gufata ukwezi kuba cyabiri wa mugani cyatatu ni nuko babwira ngo ntibirare bababwira ati nimba ivyabaye muri Goma twarabagiriye ikigongwe ubu siko bizohora ubu imbabazi zaraheze kuko turi abana b'abantu ntituri Imana kuko Imana nihora n'imbabazi nimuguma mugatsimbarara mukagwana nkuko abo muri Goma batsimbaraye turabamarira ngaha kandi nakubwiye ngo nta tegeko mpuzamakungu rifata umumercenaire ngo wamwishe
na kiretse umwishe rubozo ngira ngo mukata amatwi mukata amazuru iminwa ibintu nk'ivyo aho ngira ngo aho kuburanira ikirema muntu ko wacishe rubozo mugabo umurashe naho umurasa mu mugongo ariko araguhunga naho urasahe nta tegeko rihumuri rifata rivugira aba mercenaires rihari ninaco gituma rero bo bari vulnerable ni naco gituma yanabahaye impuruza kugira ngo bagire ubwoba biruke ava mbere yuko ibintu biba rero uriya rugamba ndabona mbere AFC M23 twigwaneho bazosigara baragwana na Wazalendo kuko ni Wazalendo nibo bakunda kwita imbere kandi ni nabo bari vulnerable ku rupfu cyane FRDC FDNB na mercenaires bazokwigira imbere hazigare haratamba zijya Wazalendo zijya nazo isufi yuko babarasa minisio zigahera nabonye nirasa ryabo barasa nabi cyane cyo sinoreka kukikubwira barasa nk'abantu bataciye kwikosi kweli wamugana ni ukwica urubozo ntago baraza Wazalendo barasa nk'abantu bataciye kwikosi shene y'amagana abiri ya ntuze ya machine gun ashobora kuyarasa ituru zitatu icyo twita mu Gifaransa Rafale ya mbere gatwara senkani Rafale ya kabiri gatwara senkani irasa ryaho riranjegetse bijya n'ibintu byerekana yuko urasa tantego urasa nta commandement urarasa nyene pour kurasa ni nko wumviriza umuziki wa reggae mu radio sino umuntu arasa ku ntego dushobora kurasa Rafale imwe ngurasa senkani bar vraiment 50 ku imwe urakomeye neza naho byoba ari ibintu yora naho woba ari umusenyi wa Tanganyika uyora baze uvuma wimvira ko kano ya ntuze ya machine gun ishuha byo cyangwa ukavuga uti none izindi ko ndarasa kerero objectif ariko paso ako karagaciyemwo reka tuvyihorere mugabo ico ndakubwira Wazalendo ne bazosigara baragwana kandi natari bo bari experiment yego abari sanse être des expérimentés mu ntambara bagurutse bigiriye la prevaneke bamaze gutegura amato bamaze gutegera tukoso batangiye bo kwigendera kandi mubo tubonye bagiye Wazalendo bo ntabarimo baje herega bajya bari wabo ahubwo je ndemera Wazalendo ndemera mugabo bari partout dans le pays ndemera Wazalendo nyambari za hehe muri ubu buce bwafashwe bavuze ati ntitugira munition ntitugira imiti ntitugira ibiryo puruso ari nayo mpamvu ya ntambara yabaye bari kuvuga bati mwebwe muri kutureka twebwe tugishwa mu ntambara muri uvira tugapfa ati mwebwe mukirirwa mwambuka mugiye Bujumbura nta nisoni arya banywa bambaye muryamo ngo akaye twe twishwe n'inzara no kubera iki batabona ko bariko barahendwa bakaroganya bene wabo ko AFC atawe yigeze yirukana n'uwuhe babambye ngo yishikanye muri AFC kwishikana ukaguma iwanyu ugaprotecting igihugu cawe nuko yemera kugwa kuri tere uri kugwanira uburofa bwa Kinshasa batanagukurikirana batanakugaburira do choisir entre les deux ya ndumva ari icyo twanasorezaho Rabi ikibazo cyane nkubaza uyu mujyi uramutse ufashwe urabona imbogamizi ku Burundi zabizihe nta mbogamizi ku Burundi zihari iyo mbaza ngo imbogamizi kuri leta ya Gitega kubiri imitwe ibiri bigira imirizi ibiri umbajije imbogamizi ku Burundi nta mbogamizi mbona kuko umubanye ni wawo oya nta negative effect bishobora kugira ku baturage b'u Burundi bizogira negative impact bizogira kuko leta bivanye na communauté leta yacu ukwibifasha nimba izohitamwe kubana na M23 neza isereri rembe nimba izohitamwe kubana nabi na M23 nkuko babanye nabi bigaragara ubwo abanyagihugu babwirizwa gutakaza aho bahora basumira muri Uvira gutakaza aho bahora baja kugura gatoro gutakaza byumvikana rero impact izovuko abo twitwa ko twatoye bakaduserukira bifashe abarongoye Burundi ariko nakubwiye ngo abo twitwa ko twatoye reka ndangirize ku kagani karaha bambabarire ariko nibibaho n'umuntu yagiye kurongorwa ahantu afite umwana kumbure biboneka ko uwo mwana atarabanye neza n'umupapa yasanzeho wa mama rero ahejeje kurondera ivyo kurya arabwira wa mwana ngo genda uhamagara witwa so aze arye
azafungure uwitwa urakumva kandi urumva uwitwa vyari. ubwo ni natesi papa umwana nawe uko babimubwiye hagarara kwibarabara ati ati uwitwa papa uwitwa ngo ni data bambwiye ngo muhamagare ngufungure arara urumva natwe uwitwa ngo ni leta twatoye bizovana n'ingene abanye na M23 kugira abanyagihugu tubeho uwitwa ko twatoye ijana kwijana nkoro ntitwanamutoye buke ijana kwijana katwitahira yarabi ndagushimiye cyane ku busesenguzi bwawe n'ibitekerezo byawe udutiza amakuru yacu nakagaruka bazajya bayabona ugire umunsi mwiza wakoze cyane sana izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.